Dobro večer, s nama je Belma Buljubašić sa Fakulteta političkih nauka koja se bavila raznim temama od po meni bitnog društvenog interesa, a koje nisu nešto pretjerano u mainstream medijima potencirane svih ovih godina, od sindikalnog djelovanja u prošlosti do odnosa mass medija prema proizvodnji kulture mržnje do kulture sjećanja u lokalnim zajednicama. I Belma je netko ko nema dlake na jeziku da kaže ono što misli, što nije baš čest slučaj u današnjoj Bosni i Hercegovini, i također piše na portalu Medija centra o aktualnim temama političke i društvene situacije u Bosni i Hercegovini. Dobro večer, Belma. Dobro večer. Pa evo, kao što smo prije emisije razgovarali, evo da počnemo ipak od odnosa masovnih medija i onoga što je završilo ratom i na kraju krajeva poraćem, na tome si doktorirala. Dakle, znamo i da je možda beogradska politika bila onaj ključ za razumijevanje kad se danas čita kako je uopće bilo moguće da se ta vrsta atmosfere stvori. Međutim, često imam dojam da u današnjoj postjugoslavenskoj stvarnosti, pa i u Bosni i Hercegovini, naravno tim rječnikom na taj način ne u pravilu više, osim u tabloida, recimo u Srbiji, ali da se nije bitno promijenio neki pristup masovnih medija ozbiljnim stvarima i uopće međunacionalnim odnosima. Tu se potpuno slažem s tobom. Dakle, tema moje doktorske disertacije ticala se od 1986. pa do početka rata u Bosni i Hercegovini. To je 1992. Međutim, da bi uopšte govorila o svemu onome što se desilo u tom periodu koji sam izabrala za istraživanje, dakle, ja sam se tu morala vratiti i na prvu polovinu 80-ih i na 70-te, pa čak sam se vratila i na 60-te godine, dakle, da bi uopšte shvatila kontekst kako su tadašnji mediji jugoslovenski funkcionisali i kako je došlo do jednog takvog urušavanja, dakle, jednog potpunog raspada. Dakle, ja sam počela od toga, dakle, do one faze administrativnog socijalizma kakav imamo i kakvi su mediji u tom periodu bili, pa onda ne znam šta se desilo nakon donošenja zakona o samoupravljanju, pa na koji način se donošenje posljednjeg jugoslovenskog ustava 1974. godine odrazilo na medije. Dakle, ovo su sad sve te faze, pa onda ne znam do perioda do Titove smrti i 80. godine kada počinje u tadašnjim jugoslovenskim medijima da se objavljuje sve ono što je do tada bilo nepoželjno i zabranjeno. Dakle, kada imamo otvoreni medijski nacionalizam, kada teme koje su do tada bile nepojmljive da ih pronađemo u masovnim medijima, dakle one su bukvalno, sad govorim, one su bile dominantne u vodećim jugoslovenskim medijima, prije svega tu govorim o Politici Ekspres, Vjesnik koji se jako dobro držao do dolaska Franje Tuđmana, dakle kada HDZ preuzima Vjesnik i onda Vjesnik počinje jedna potpuno druga priča. I mene su tu bili, mislim ovo sad ukratko govorim, dakle moja tema je puno šira. Mene je onda interesovalo kako su se sva ta dešavanja, sve to što se događalo u 80. godinama u Jugoslaviji, kako se to odrazilo na Bosnu i Hercegovinu. Šta je bilo sa medijima u Bosni i Hercegovini, kako su se oni tu snalazili, koji su to bili sadržaj koji su oni objavljivali. I onda sam tu došla do rezultata. Dakle, da s jedne strane imamo nacionalizam koji dolazi iz srbijanskih medija, imamo nacionalizam koji dolazi iz medija iz Hrvatske, imamo mainstream medije u Bosni i Hercegovini koji oni se trude da budu profesionalni u smislu da nema tog huškanja, da nema otvorenog govora mržnje kakav se mogao vidjeti u politici u to vrijeme. Ali ono što sam ja primijetila jeste prešutkivanje. Dakle, potpuno oslobođenje koje stvari su takve kakve jesu, ali eto, otprilike nisu on govorili ne dešava se ništa, nego su pokušavali da ublaže sve ono što se dešava u republikama bivše Jugoslavije. Pretpostavljam da im je namjera bila dobra, da su htjeli da ne pravi dodatnu paniku, ali oni koji su zaslužni, koji su bili objektivni, profesionalni, koji su vrhunski radili svoj posao tih godina, to je bila omladinska štampa u Bosni i Hercegovini. Prije svega govorimo o našim danima i Valteru. Tako da to mi je bilo neko sasvim novo otkriće. Dakle, ljudi koji su u tom periodu imali 25-30 godina, koji su pisali fantastične tekstove. Tu su, ne znam, bili Tihomir Loza, bio je Krešo Palameta i dakle ljudi koji su jako mladi, jako ozbiljno
pisali, koji su pretpostavljali šta će se desiti, ali dakle to nije bilo nikakvo huškanje, govor mržnje, nego su oni to radili vrlo profesionalno. Otvorila se tu dva pitanja. Prvo je kako je moguće, naravno istina je da su 80. vrlo kaotične u smislu i medijskom i društvenom, dakle tada sve kao da se otpušta. Kako je moguće da nešto što je jako lucidno, da ne kažem seksi u nekakvom modernom rječniku, kvalitetno, inteligentno, poput omladinske štampe u BiH ili Mladine u Ljubljani ili ne znam, Jezgra Koferala u Splitu. Kako je moguće da ta stvarnost, da ti mediji nisu prevladali, jer su naprosto kvalitetniji, zabavniji i bolji od nacionalističke priče koja je išla paralelno? To je prvo pitanje. I drugo, kako tumačiš da je, sama si rekla da su mainstream mediji u Bosni i Hercegovini u to vrijeme su bio jedan dnevnik i jedna televizija, dakle nije bilo nešto više mainstream medija. Unatoč tome što oni nisu bili, kao što i sama kažeš, na toj liniji huškanja naroda jedni na druge, gotovo da su ostali bez utjecaja, osim na onaj uski dio populacije, 15-20% koji je glasao za neku jugoslavensku građansku opciju. Što se tiče časopisa, dakle, ovi omladinski časopisi, zašto nisu bili popularni? Dakle, bila je neka publika, odnosno stariji ljudi i ova neka srednja generacija. U Bosni i Hercegovini se čitalo Oslobođenje i Politika. Beogradska je bila jako utjecajna. Recimo da prema nekim podacima da je, kada se gleda koliki je bio tiraž Oslobođenja, koliki Politike, Politika je nekada bila prodavanija. Bilo je dana kada je bilo prodato više primjeraka Politike nego Oslobođenja. Tako da se to može, razmišljamo dakle o tome, čitali su i Politiku i čitali su Oslobođenje. Politika ima potpuno drugačije pristupa temama. Dakle, tu imamo svoj nacionalizam, nacionalistički pristup, imamo Oslobođenje i onda mislim da su ljudi bili malo zbunjeni. Što se tiče omladinske štampe, nažalost, ja ne znam koliko su ljudi u Bosni i Hercegovini ozbiljno shvatali mlade ljude, jer očito da u Bosni i Hercegovini trebate da imate određeni broj godina, da budete sjedi po mogućnosti, da vas neko ozbiljno shvati. Moguće da je to. Da zaključimo temu medija s današnjom situacijom. Ne znam da li sam to u prijašnjim emisijama spominjao, ali žao mi je što to moram reći, ali nekoliko puta mi se zadnjih par mjeseci dogodilo u Mostaru, to u mom susjedstvu, da mi neko kaže kako redovno gleda emisiju i ne znam nija što, da onda netko drugi s kojim sam odrastao me pita šta radim u životu. Ja kažem, nisam nikad čuo za tu televiziju. Naravno, po nacionalnoj pripadnosti jedni znaju, a drugi nemaju pojma da uopće išta radim. Dakle, evidentno je da čak i u istom gradu, u istoj ulici, u istom haustoru žive ljudi koji potpuno paralelnoj stvarnosti žive i prate, a kamoli u nekim razvojenim sredinama. Misliš li da uopće postoji javnost u Bosni i Hercegovini? Kao nešto što je poznato u ostalim zemljama, kao nekakva javnost koja će sad napraviti pritisak na nekog ministra, pa će ga nešto smijeniti, pa nekakve važne teme otvoriti i slično. Postoji javnost. Dakle, možemo sad govoriti o javnostima, ako govorimo o konstitutivnim narodima, pa dakle da tako podijelimo javnost. Ako sad posmatramo te javnosti konstitutivnih naroda, onda to dalje još možemo da dijelimo. Dakle, uopšte ne možemo govoriti o nekakvoj bosansko-hercegovačkoj javnosti, što često kod autora vidim da kažu bosansko-hercegovačka javnost kad nešto pišu, pa se onda pitam šta smatraju pod bosansko-hercegovačkom javnošću. Dakle, primjetno je da se ljudi u Bosni i Hercegovini uopšte ne mogu složiti oko nekih bitnih tema koji su od javnog interesa i od javnog značaja. Tako da ne možemo govoriti o bosansko-hercegovačkoj javnosti nikako. Dakle, ne možemo čak govoriti ni o, ako bi sad to posmatrali, ako pogledamo ova 3 konstitutivna naroda, pa da sad podijelimo javnost na osnovu toga, javnosti, ne možemo govoriti ni o jedinstvenim javnostima unutar jednog konstitutivnog naroda. A kako onda ta zemlja ili to društvo uopće funkcionira tako isparcijalizirano? Pa evo vidimo kako funkcionira. Funkcioniramo, ali eto. To me sad vodi do pitanja o nekakvom nasljeđu ljevice i sindikalnog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Nedavno izašao zbornik, mislim da je Friedrich Hebel Stiftung izdavač, imaju PDF-u, dostupan je besplatno. Ti si se bavila nasljeđem sindikalnog djelovanja u Bosni i Hercegovini. U njemu praktično je nasljeđe ljevice koje je relativno mlado, sve skupa 100 godina, malo više, i
s posebnim naglaskom na onih 45, odnosno ili 7, ajde 45 do izbora godina kada je ta ljevica bila na vlasti u punom smislu riječi. Praktično je to jedino i zajedničko iskustvo, integrativno iskustvo naroda Bosne i Hercegovine, ponajprije kasnije utemeljeno, odnosno osnaženo u antifašističkoj borbi. Pa kako tumačiš da je destruktivno iskustvo potpuno, gotovo u potpunosti, nije potpuno uspjelo izbrisati to ipak snažno nasljeđe koje je relativno novijeg datuma? Pa ne znam, to si vjerovatno ti primijetio bolje kao istoričar, da i ako govorimo o tom nekom zajedničkom nasljeđu, da se i tu ne slažu, ajde da kažem ne slažu, da ne govorim ne slažemo, da je stalno je rasprava ko je bio na kojoj strani, koliko je bilo pripadnika u narodno-oslobodilačkoj borbi, koji narod je bio najbrojniji, tako da vidimo i oko narodno-oslobodilačke borbe i svog tog nasljeđa, dakle da i tu vidimo tu etnizaciju. I to je nešto što smo, kada smo radili, pomenuo se ovu kulturu sjećanja u lokalnim zajednicama što smo radili. I onda smo bilo nam je zanimljivo pratiti na koji način se ljudi odnose prema toj zajedničkoj prošlosti koja se tiče narodno-oslobodilačke borbe, jugoslovenskog društva i ovog samoupravnog sistema. Onda smo tu isto tako primijetili da svako ima neku svoju verziju priče i da svako pokušava i u nasljeđe narodno-oslobodilačke borbe da pokušava da upiše etničku pripadnost. Pa mi smo radili, moj tim je radio Foču. Pa ne znam, svi ovi procesi koji se sad dešavaju revizionistički, izjednačavanje partizana i četničkog pokreta, kada smo radili sa srpskim dijelom stanovništva, pa je otprilike bilo, i tu nam se pojavljivalo koga je bilo više, ko je bio brojni narod, čiji je doprinos u tom periodu koji ima veći doprinos. Tako da nisam sigurna više da li to, ako ovako posmatramo kako se u medijima i u javnosti o tome raspravlja, javnostima, nisam sigurna više da i tu imamo neku zajedničku tačku. Pa kad smo kod kulture sjećanja konkretne i lokalne, dakle, ne postoji zajednica, ne mislim zajednica nacionalna, nego zajednica geografska, nigdje na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako ni u Bosni i Hercegovini, koja nema fizičke tragove na kraju krajeva socijalističkog razdoblja. Dakle, od stambenih zgrada do nekadašnjih mahom uništenih tvornica, domova zdravlja, šta ja znam, škola, pa do domova kulture možda, što mi se čini nekako najavangardnije i najprogresivnije što se moglo u duhovnom smislu uvesti u zemlju. I kad se to komparira, dakle, iz osobnog iskustva, neko i bez škole može vidjeti u vlastitoj sredini sve to i što mu je zadnjih 30 godina, sad već 30 godina nije malo razdoblje, to je skoro više od 2/3 razdoblja socijalističkog. Kad se to komparira, kako tumačiš da onda opet i dalje većina ljudi podržava aktualnu situaciju u odnosu na, ne znam, nekakvo zajedničko nasljeđe? Mislim da to njih trebalo pitati, jer nije ni meni to baš najjasnije. Kad pričate tako s ljudima, dobivate različite odgovore. Teško je to uopšte sad dati, da ja sad to nekako jednu rečenicu svedim. Svako ima neke svoje razloge. Kada smo radili to istraživanje, potpuno je drugačije kada vi pričate s nekim, kada je uključen diktafon i kada se isključi diktafon. Razne su tu priče. Od toga, sjećam se, radila sam sa jednim čovjekom intervju, tako on je pričao otprilike neka svoja sjećanja na taj period. Pominjao je neke svoje prijatelje koji su otišli, koji su protjerani. S tim da on je rekao da su protjerani, on je rekao da su otišli. I onda kada sam isključila diktafon, kada smo počeli pričati, onda on rekao baš je dobro što smo se podijelili jer očito nam kao nije išlo. Sad nije on naveo razlog i mislim on sad neke svoje, pokušavaju nešto da objasni, nije mu baš uspjelo. Zašto tako? To bi trebalo vjerojatno njih pitati stvarno. Što kažu 100 ljudi, 100 čudi, tako da ne mogu dati neko sad, da sve to što su mi oni govorili, da sad to svedem u jedan odgovor. Ima i onih koji zaista osjećaju nostalgiju za tim periodom. To se pojavljivalo kada su govorili, ne znam, o tome, o zaposlenosti, o tome kako su provodili slobodno vrijeme, da su imali više slobodnog vremena. Bilo je naravno i takvih odgovora. A bilo je i onih koji nisu u tome, njima je kao okej, jel,
da je društvo podijeljeno, da imamo etnički čiste zajednice. Nisu on to ništa pretjerano sad mi objašnjavali, a to tako im je bolje. To je dosta deprimirajuće zvuči, a bojim se, mislim, ne znam šta bojati, istinito je. Pa jeste, deprimirajuće, tako je. Ali evo, kad si spomenula Foču, nedavno je mural Draže Mihajlovića, čini mi se, u jednoj sredini koja je doživjela praktično u nepunih 70 godina dvostruki zločin nad jednim narodom i to prilično masovan, dakle ne neki pojedinačni incident. Misliš li da je moguće da se nadiđu traume rata iz 90-ih i da ikada više u značajnijem broju, a i ovi ljudi što su ostali u manjini, radikalnoj manjini u tako nekim sredinama, zapravo svim sredinama su svi radikalni manjini koji nisu na vlasti, da se sanira ta trauma i da se nekako taj nacionalizam prevaziđe? Mislim da se to neće desiti. Zaboravila sam reći da nam, kada smo to istraživanje radili, dakle, kolegice Jasna Kovo, Elmaja Bavčić i ja smo radile Foču. Mi smo radili istraživanje u Foči i ono što se pojavilo u toku tog istraživanja, dakle ono što smo primijetili, da su generacije koje su se rodile nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, da su oni najradikalniji. Zato što su to djeca, mislim sad su to odrasli ljudi. Dakle, oni su se rodili u takvom periodu, u to vrijeme, oni ne znaju za bolje. Dakle, oni su živjeli, rastu u tim etnički čistim sredinama, oni ne znaju za bolje. Njima je rat nepoznanca jer oni nisu bili rođeni u vrijeme rata i njima je rat nešto, ovo što ste malo prije rekao, seksi. To je nešto što je vjerovatno se dešava u filmovima i onda možeš čuti takve rečenice. Nismo mi to dovoljno dobro uradili i tako dalje. Dakle, to su, te generacije su se pojavile, pokazale kao problematične, dok kod ovih starijih i srednjovječnih, kako se sad to kaže, generacija treće životne dobi srednjovječne, dakle, kod njih se i može osjetiti neka doza nostalgije. Neće se promijeniti zato što, ako pogledamo kakva nam je obrazovna politika, dakle, ove nacionalne grupe predmeta, šta je to što se uči u školi, kakvi su kućni narativi. Jednostavno, ja stvarno tu nisam nikakav optimista. I sad ovo što spomenuo mural Draže Mihajlovića, tu niko u toj zajednici ne vidio ništa problematično, zato što je na snazi, ovo što sam malo prepomenula, izjednačen je partizanski pokret i četnički pokret i tu i tamo ja pratim šta ljudi pišu na društvenim mrežama, tako recimo, tim temama. Vidim da apsolutno ne vidi niko ništa, ne naravno svi, nego jedan veliki dio ne vide ništa problematično u tome što je tu mural Draže Mihajlovića, jer on je kao sad heroj. Nastavljajući na to pitanje, radiš na fakultetu, dakle, spomenula se obrazovni sistem, na praktično ključnom fakultetu što se tiče odnosa prema političkoj stvarnosti, političkih nauka u glavnom gradu zemlje. Kako je stanje, kakvi dođu ljudi, s kakvim predznanjima o svim tim stvarima na fakultet? I drugo, misliš li da je moguće da Sarajevo bude taj neki centar koji može negdje u intelektualnom, kulturalnom, bilo kojem smislu sanirati, bar pokušati sanirati to nasljeđe, ili se Sarajevo zaista i ne svojom voljom svelo samo na glavni grad, ne znam, jednog naroda? Kakvi dođu? Pa mi imamo jako puno studenata i dakle imamo tu različite profile studenata. Imamo one koji zaista dođu sa jako dobrim predznanjem. Imamo i onaj dio studenata koji su, ne znam, nisu išli u gimnaziju, završili su neke, sad ne želim da kažem da je neko ko završi gimnaziju da odmah mora da bude obrazovani. Dakle, apsolutno ne mislim to. Ima i ljudi koji završe gimnaziju pa nije im neko znanje. Dakle, imamo različite grupe studenata. Oni koji imaju neko skromno predznanje, ali imaju želju i volju da uče. Imamo one koji već dođu sa odličnim predznanjem. Imamo i one koji dođu, ne znam, došli su da studiraju, pa valjda će nešto naučiti. Tako, mislim, puno je studenta. Ima li kod njih, oprosti, šanse, to sam te htio još pitati, ima li kod njih šanse da, poput Njemaca, pitaju roditelje što su radili u ratu? Iskreno ne znam. S obzirom da ja predajem na komunikologiji, dakle mi se bavimo
medijima. Nekada, pošto ja predajem i propagandu, naravno pričamo i o svemu što je vezano za Drugi svjetski rat, vezano za propagandu u Drugom svjetskom ratu. Iskreno, sad te neke velike istorijske teme ne bi ni otvarala, ne zato što imam neki problem s tim, nego jednostavno zato što ja nisam istoričarka. Tako da ne znam, jel pitaju, uopšte ne znam, pretpostavljam da možda neko i pita. Nismo nešto sad o tome previše pričali. Ostalo nam je da li Sarajevo može djelovati nad nacionalno? Ne može. Misliš da ne može? Ne može u Bosni i Hercegovini, ne može ništa djelovati tako. Dakle, možemo se tješiti. Da može, mislim da je moglo, valjda bi se do sad negdje nešto pokazalo. Rat je završen prije 25 godina. 25 godina je ogroman period, pa vjerovatno da je moglo nešto tako, to o čemu ti govoriš, vjerovatno da bi se do sad barem u nekakvim naznakama vidjelo. Recimo, ja sam sa mojim ocem neki dan pričala. Moj tata je 53. godište. Pa sam ja njemu rekla 70. godine, kada ste imao 17 godina, je bilo 25 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Sad je 25 godina od kraja posljednjeg bosansko-hercegovačkog rata, pa je bilo mi je zanimljivo. Pitala sam ga kako je bilo 70. Šta si ti radio 70. Da li se osjećalo toliko prisustvo rata, ratnih dešavanja, da li se svakodnevno govorilo o ratu? Jer 25 godina, možda za istoriju to nije sad neki dugačak period, 25 godina je, to je za ljudski vijek, 25 godina je puno, ali istorijski nije to sad period neki ogroman, ali ja nekad imam osjećaj da se rat završio prije 2 godine. Mislim, evo sad imam ovu predizbornu kampanju, pa smo nedavno kolega i ja... Jer idemo prema kraju sve na posljednje pitanje, ali možemo se na njemu zadržati jer spomenula si i propagandu da se baviš tim. Napisala si jedan tekst upravo ovih dana vezano uz aktualnu kampanju koja zaista se po meni niti nekom inventivnom, naprosto kada na autopilotu odrađuju manje više sve posebno nacionalne stranke i da žele konzervirati sve neratne narative i iskoristiti ih na maksimalno njima prihvatljiv način za dobijanje glasova, što je dodatno tužno mimo neinventivnosti zbog toga što se radi o lokalnim izborima. Dakle, ja nisam vidio nigdje, a evo sad stalno vozim Mostar, Sarajevo i dole prema Neumu, nigdje nisam vidio plakat o nekim konkretnim komunalnim problemima, neku temu, evo u Mostaru je cijelo vrijeme, osim rijetkih ljudi, svi pričaju hoće li oni ili mi prevladati u gradu, dakle jednostavno o konkretnim stvarima s kojima se lokalna zajednica, politička zajednica treba baviti, nema uopće teme. Nema. Mislim, eto, to sam i u ovom tekstu koji je juče izašao na portalu Medija centra. Pisala sam o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, kakav je vizualni identitet stranaka. Mislim, sve je to isto već dugi niz godina i svaki izbori imamo grad koji je obljepljen plakatima. Još uvijek imamo plakate iz 2018. godine, nisu njih još skinuli, sad imamo nove. Pa okej, ali eto, dakle, to uvijek ostane po 2, po 3 godine. Ono što je meni zanimljivo ove godine, s obzirom da je korona, čini mi se da ljudi više koriste društvene mreže i Facebook. Naravno, koristili su i prije za političku propagandu i za promociju političkih programa stranaka, ali čini mi se da ove godine da imamo puno više takvih sadržaja, s obzirom da smo ograničeni, onako korona nas je, to nam neki sad osnovni vid socijalizacije društvene mreže, tako da je zatrpan Facebook. Kada je počela predizborna kampanja, u 12 sati i minutu pola mojih prijatelja se pretvorilo u plakate, svi su kandidati za vijećnike, neko je nosilac liste, neko je na nekom 30. mjestu, dakle svi su počeli da vode kampanju. I to sam nedavno, i on mi je u tekstu tom koji pominjemo dao izjavu kolega Jasmin Hasanović sa politologije, dakle sa mog fakulteta. Jeste Jasmin. Komentarisali smo oko tih poruka. Dakle, nama je bilo smiješno što ljudi koji se kandiduju za vijećnika
opštinskog vijećnika. Oni pričaju o Evropskoj uniji, o EU integracijama, o NATO. Dakle, tako da nam nije bilo baš najjasnije da ljudi koji se kandiduju, da li znaju zašto se kandiduju. Sve su nešto pomiješali. Naravno, ne svi, ali ima jako puno takvih. Tako da nam je bilo simpatično. I onda pojavilo se, ljudima je, kažem, dosadno, nismo toliko, nemamo one mogućnosti koje smo imali prije korone da provodimo vrijeme, pa se vise ljudi na društvenim mrežama i onda je bila hrpa ovih fotomontaža, pa su ljudi jednim drugima to slali. Dakle, to je opet, sad da ne otvaram, pošto smo pri kraju, dakle, to je ona tema medijske pismenosti, ljudi koji su apsolutno povjerovali u sve te montaže, dijelili to, pa je ispalo da je ljudima bitnije kako ko izgleda nego što ovamo priča o NATO i o ovim EU integracijama, nego što izgleda je bitni fizički izgled od programa, nažalost. Posljednje brzinsko, nadam se da ćemo biti u vremenu. Dizajn, vizualni dizajn u Bosni i Hercegovini je bio ozbiljan 80-ih i danas ima ozbiljnih dizajnera u ovoj zemlji. Čak i u Hrvatskoj i u Srbiji, kakva god bila politička scena, ozbiljne dizajnerske sad već kompanije se angažiraju da predstave vizualni identitet stranaka i kandidata. Ovdje Sarajevo izgleda da je avangardnije bilo u ratu dizajnerski nego danas. Dakle, zašto? Pa čak niti neke lijeve, liberalne koje bi primarno trebale neki suvremeni avangardni dizajn gajiti, ne angažiraju neke ozbiljne dizajnera da im naprave kampanju. Pa to i mene interesuje. Evo, ja predajem i na grafičkom dizajnu na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na 4. godini i studenti na grafičkom dizajnu su sjajni. Dakle, to su sjajni mladi ljudi koji odlično rade. Ovo mi je sad 4. generacija. To su nevjerovatno talentovani ljudi. Svako je specifičan, svako se bavi nekim određenim temama, svako je prepoznatljiv i onda je meni zanimljivo, pored tako dobrih, kvalitetnih, mladih grafičkih dizajnera, kažem, ovo mi je 4. generacija, naravno na grafičkom dizajnu je jako malo studenata, ali svejedno, zašto se ne angažuju ti mlađi ljudi, recimo koji prate puno više sve te neke novitete nego što to prate starije generacije koji su aktivniji, koji su kreativniji, zašto neko njima ne da šansu. Tako da, evo, predlažem političkim strankama da angažuju moje studente koji će im sjajno raditi vizuale. Melma, hvala ti puno na razgovoru i nadam se da nećemo još za 25 godina, odnosno volio bi da budemo na istom mjestu, da možemo voditi razgovor, ali da ga nećemo voditi u istom tonu. Hvala vama, poštovani gledatelji, vidimo se sljedeći tjedan.